ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯤꯌꯥ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯉꯝꯕꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ तसेंना पियामंग पब्लिक कल्टिवेशन थिंगने हाइबसे कोई चेद सिंद थिंगबदि कोइना उइ हाइबि आइ अदुबस साना थिंगदे हाइबगे ममिदे कोइ रांग नादि कोइ कोइ दिगाइ दाइ कोइना स्माइना कोइना फ्लाइट दे ग्वासी पाता को मतलब दा पियाम को बिल्डिंग तो कोइ सोमदे फाला को सि पाइ को मतलब दा कोइना सिंगनाइ सिंदे मपा पाउ पाउ को ओबे सिक नाम लेगो मयाम कोइ पुरे कोइ लेल को जन्नत नको अन सिम मयाम सना मरम मोर का दाइ कोइ पब्लिक कल्टिवेशन कोइना कोकी जेफ्रो कांगु नाकोटे को सिंगसिगे मकोई बैकबोन नि मकोई पछाता लगी हाइबो पोचे अजिक सिस्टम दम तौई हाइसे मदो हाइनिंग अदुगा तसे हारिगदि मसुम पोट मयाम सिगे कोइना तसेना इवन गवर्नमेंट अमा सेमगा गवर्नमेंट पालगा लेरिंगाई मतमदा होनरबो थोकदांग मयाम सिगदु गवर्नमेंट गुना बदु तपचाना मदु थिमनो होनरदु थिबा मकुम बादिंगाइदा हुजि President rule article 66 post over like matunda president rules in laide governance rules kana khangai buse government na masi kai kai paikal in koi chapsan khande aduga ai koi da segna masi mamang da koi senapati gi jaga da bauta sumaina popi tharam me habi pot ko ne segnai ban naga li da lai da ban thi adu sim mayam sing se buje koi gi naga da hoba koi gi innocent IM gi leadership moi ba si masa gi maram dam som da la koi gi mayam na civil society organizations CSOs including individuals mayam ama we will say mayam open for the tawya the indigenous people since we meet ga naga gan ha se ko di population growth se ko jam to the ending the person like we aduna ko leaders sing ko ma as the government ya ga peace agreement sign to nai pamang da ko no ai to mayam da ko su ko out to ga ma la ko ko pa paran dam la ko for the tawya ko si ma tu ni na housing senapati da ma second highway ko si manung channa masi mati kenu sing da mana instruction adana tawbiba sum thabasi singi lamda ya haloi da ni si to do ai sing si makoi bu si jaba makoi ga na makoi gi miu mayam sing da si village si kan dia makan de mayam da thambi ba mathau tai na khali loina na government gi side ta gi su masi gumba poppy plantation tawbiba mayam sing se masi mamang gi government na si environ gi government da madu how war on the congo na madu gi illegal immigrants and consist in reserve forest product areas in selmasing amata madu tatokan ni lehbe yaro etro pot adagi poppy habi yaro etro pot sida masi gi pot mai ama masi makoi backbone paisa gi tam bagi makoi yanglen sabusi thire e hana ma da mata against wangang da lopok da si ta bu ni hana makoi gi development project manung da makoi na pala ko pam da sing adu phang oi dure hana masi di tawki bo mai am ko ni da na te adana sum pot mai am apa pot tui kunai chu sing na order ko mayam le ko ina maswai da political differences sing yeng da nai koi chap mana na thengna bina ma thau chu tai ana khali aduna syum ba pon satsa yu mayam sing sida na si de koina Manipur gi oiba sing ju jaga sing sida koi to wan ba papa le essential ba so called illegal immigrants sing sina ta se ka to yu to wan sing di Manipur gi indigenous people mayam da pong sing na ni do gi mathak ta ai koi mayam na puchil question sina da ba aman amne yeng sina ba kun sina ba gi pot ama manga ma lei bisna makoi pudong sa ba lawuna makoi gi sedan thom boidon lei bani aduna Manipur gi husi sato facility ya da makoi da semba rules hai da law hai da le maduda koi buffer zone ka in tham la da koi gi makoi ju ni tin wa na travel to ya da bugi la tin sin chi suman da di report na maram mor ka da koi shwai infal area beli gi jaga sin sa makoi truck porpa truck alu masin phar gi sang and da ben khali adu nakal amro da lambi thai ba mizoram rom da abi ato mizoram da phar da guwahati khang da arunachal da nagal khang da atopa another state sing na arab state sing da pura da masigi drug sing don gi pot sis don dekte alna yam ba drug koina da sing na case yam ba ko me gi drug na si so the golden triangle in America Thailand regi Laos Myanmar sigi lady ba sigi positive masigi transit point for this masigi epicenter oina masigi golden triangle gi pot si dal karwa to gi pot si makoi khana maina to be hai da masin laro do pot amani adana koi gi khasu sector na koi Afghanistan Pakistan asuna ka lady ba pot na ama order ga matu yona link tham le ram ga koi Manipur gi drug market pattern mayam se hai gi so signal like makoi na maram wari ka na se Manipur da popular government ama le ending da ba ara government da yaw da kangu sing su makoi gi adum ba drug gi talakpa koi gi sales sing aduna madu operator ka na madu control to ga thamba
masing su yam chalakpa aduga ekoi tasing haragadi sanjalak matanda Indian Union da sanakanda Indian citizen nama sana mo kona budum ko na ngasidi ekoi gazette notification na 2003 da balugi aya tokiba eni ku kitrachi seven track sasala ko sigi kudong sab law kan ngasidi even eni track take ko so even secretly thoiba lo shebang apel dariba 23 gi ko me ahom gi thoiba masigi mastermind ni kan sigi haiba sigi haiba popular masigi ko president haiba gi ni ku kitrachi karwan mo mi oi amani adun sumba tawdo wathok mayam ma expansion tropa drugs mafia cartel mayam gi movement nasal ma koi gi aduba tawiba thamok long sing thing nam da haiba sing government witness ni even president rules they work style so ma koi na tasina sing the sing the city ko armed forces special power act 1958 there is adumba armed forces special power act 1958 na peli gi zaga ta dei ngaida to packet ki ba taw gi action sing subsan sing is the gas de ko packet su de taw su de aduga masi mayati ba kai amagumna sing is the gas de lai kana the sing thamchani aduga armed forces special power SC particularly counter insurgency gi mara chenna ba pot amani hana ko lai ba ta ga su masi gi insurgency gi movement terroristic movement angle lo lakoda sing sum drug mafia cartel mayam sing sina makoi ge mo copy partition kai kanda marudagi lakwa sendong sing ado nga sidi lalong sing yukatpa lalong sing thakwa ado lalong sing ipulipulai laiba amadi even Indian Union di madugi FS mayam amada makoi putching jalapa ado ga even democracy lewa kamani ado ga elected sing mayam na khalakanda mayam ni koina legislation ni haibati makoi na yam mamang da thangga thambaga makoi gi adu matak mafia cartel mayam na paisa thadara kanda aiko gi legislation amma oina ina ni ko makoi gi marta gi kanga da thadu masin adum yaro ma haninga leke madam de ekoi ji suspension operation nei ba su hanere ko posigi marunda ekoi gi brahada ganmada madum ba MP or people yauri aduga hauji kari elected sing gi marta makoi gi yung manu makoi gi husband sing matugi chairman oiba makoi ani yauda banate kan cycle gi MLA kangpopi gi MLA ani moi gi loine lupa sing si koi bata hap sing si adumba UPK no ke asowa adumba chairman ni post puri ba ni si koi adum summa me an sing maram war kanda sing district sing particularly kuki inhabited areas kuki sing na tariba jaga sing lariba makoi sing si makoi kuki lalang sing na dominate tawba praja sing gi voice amata mapan thon mangamdaba makoi gi nomoi perel matu da ton mo thamakanda ki hanin kan no makoi da tawba ma thabuk tawm chathari haida si la roi wa pam koi ni swai da tia le ba nu sei pa na pam da na armed forces system for ek marum da madu patana function da lokanda uki la long sing da samna bana sum thabuk tawm sing to taragadi madu gi phaba kun sing da ga LDPS act id madu gi makhada sab chaba panisel mayam yana bona boda pension police station sing da sinaraga madu gi FIR sing mayam aga masi pot sing ka kan karba to riba lewa magan da ko riba aduga Manipur gi government aduga Indian government da miyam kunai da singari basu mi yo sak me am singa se masi phaba kun bato masi person go lai kanum da tawdra hana chana ikhen lokal da bakli so masi lokal da siam da ruti ne nungeni adana shuma pot sing sida koi ta sing ability ai kon he khaiba mayam mai wafam da mamangi popular government leading da thabak to ngam de haina ba ngasi koi gi person ne da sa mana mo da latest da koi na person le thamu koi kana de popular government ame install ko ta holla kana popular government da da prajamiya ni work from laiba anabam laiba ta ko ka tin mai gi madu gi thabak pinti ka to ngam da su government popular government ame laiba na he na apaba ama koi gani na haina na law is sina ne ri thamchani ni mara madana koi na popular government ama install to ga direct to lo matin da ko mama ba ka ba kalau from sing se maka ta ena akan mo the fire kan da ko gi low e kas me am less sin me am sida mo ko gi mo warit sing ascended low sing mo ta ena kan da mo warit sing low na lo sem da ko state ke lo sem jar kan da sumba ma fiat ko ga truck and suppliers sing and the truck dealers sing me am sing maka ta kari to bi ai kram mo kai punishment TBI ko gi lam dam izati ifru sing ko contaminate ba lamdam asal laiba mayam sing sing generation aduga me hawa iba youth mayam sing asidi dat na maram oraka da traki park da disagi park ta hawa sing sta kanjana ba on abada ekoina legislature mo na lo me karom na karom mo kan lo sema kanda sumba indigenous people full kalup sing ase
ꯀꯟꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯍꯟꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯂꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯁꯤꯡ